well man sang mau kalangan kiyang god nan time wet la life sang not palipawe ponget tawiyat pongen chain prayer mese kapakap sang mesodrugo ko dolel met men mamair kauna karang chelen kapakap te rudi pwegipin kaun Jesus mangi kaparpan nor kamyongai ko ilale mekareda magada solang mi pokingen court jaban sudamen we kapakap amen we mamair en pania sama mamair en pensasa kuparang court sampah wat esoda tudueta Jesus Christ koran nekton and porta when cut ki sang sabulmakan irailakan makolula wilia kap sobesan ti o sobelangi irailakan to makauna bangkat stone cut ki sang iwan masan ka akosampal makom kamelele kompan we babad and so in mer kompan we kabagap ki tatokan go to ku prangot potiren aramas kaptakayo maskun resota muitan Jesus aral nongyo resota wata tama prophecy kokop tama kokop kosaya mepit yung anso magita memor lale inanen kosambal jalender wis lamal anso metuwedra rapa nong pinin sene pinay kaperen kan o bebon sasa anso mawiset kauno muitata anso mawan kitan kalok anso mawan kitan kolula anso mabang kotstonan tapok anso makoroni tabam bebok anso ma rapture ban wiawi solara cha anso kitabang wiya pak mangit batraga na pander ebangat kila cha irailakan me udod kida intan Jesus Christ ar magasaik mo itan Jesus am nongyo magasaik pak mangit tibam kan mag buti ko ertalale anson rapture kombanso to yang wusiksang magatravel mo itan Jesus Christ at am nor agtamim an stage me puksaraw katete lukewarm to the suto karakarki ewang god suto nan waranga lang emda nang godial silu osaya sutra karakar sutra lamor ap miminan waranga to the yen yang ata paypayan what come what may stable no katapangi to the kokon limbagan goten pusong ketail more sarawi pusong ketail papa god so ma kita miminan irairen lukewarmness just Japan was glad and son was glad. Born so we are kapaka we a wong child sang not palipawe or some we at pace or some suppose on you. Seri tur opana okay go sangu okay go sang nang colonia okay go sang not song ato kapag luyaw ng wingkiti nan win matalanim tami kuskosaya kapakapin serika plan selikit malawlaw aseri nanen turinral sapaloto turinral lusto sa ato rokodon kapakap ayaral baba ono rostyan pokita ele reglandian sa mandok poka ele resaikian Jesus rail nongyong ele rebelsto kamele tamu wiawi apeng kauno masani euklelen imunan so mepulopulkan bang mokidiki masanan kot mepulopulkan bang mokidiki kot working in a sarawi okay anso meserikan kapakap we sang kot yamu mana kauna ban merpanasang so ikan kakela kay rail po lalapot papa nono pan kotonan buing kot pwe kagapilata sapen masanan kot pekaran kot kuprong kot so imin bilmen kakela kakan getrail nang koryaon bitrasilu duao ego so yame okay kin kose
me kauno ye popand koto ronger me kauno bangat to ayai ta me pandiki wasa vil kasale yang chai karapana popand ye popand wegi ekanangama irirong tipatrakan irirong ata okay bak kele okay bak luet ap yet ye popand we muy dong katan melelin kele la we muy dong aramastur ren melelongi ren jongai ren kesela tipo jongai yet kitakatange de me ai ba mor instane uduke instane kan men we ka kaunai mor ai ko robita to ka mi ai business mi nai money okay chawi ri tipo sam dawat wasan wata wata ka te yang kitai we ko tha so to ko por ki chan mela o lak tak la nan hel akechan kolula o wulia ka po so pelang ye chakara ba me ye popandi apilans o ban leleto na taw ye popanda sola ban mia me kot mon kot I me kosane di ran I me kosane di anso I me kosane di nambon aramas pan lel nambon aramas me ban potlong okay nan buing kot an so me ban portao I me katinu ye au yawi karta kamuyo ngoy chaso saya nambon ija chap ko wiya kapakapti ponganen karwaru sangren ngen sarayan bangan kejata getan karwarun kian Jesus Christ at more lang mien so mi wiyo kasay duwa kalanganan kot kelep miya ban pagi kitay law sabang atay kapakapakan me bangka aloyang kitay toto ka amor la pwegi anson kono pata child more what trina ramas we pepon sasa antichrist we marmarara en totong ki ramas puen kosanewe nan towe po me we kolo ba mocket smo yo kolo nan korean te solo ni karia weno nakatete yang child nen sarawi o church nen sarawi makatlong nan morin church katlong nan morin ramas me sapal child ka me yo kolo and so makauna bang kamakit kitay antichrist abang porta song goroseter don sampawat puen papa ako soikan abang kosoicha abang yakan tuyuk shift abang yakan tuyuk kiwag mora okay chuka meleleya ko ye bebensa sa ko brangkot kaban chamantan sa wabang yakan toyo cebang yakan tuyuk product cemir na ne takatoro mesolar kalanganan kot aramas pan chang sili isman antichrist ko don attack kauno o aramasaka apos suka kata kauno may dong anso ngi suka bela ta kauno e masak ap kauno may dong anso when kologe solang pwegi uya kison churchmen kategen god okay kateng child pues to me alegi child to se poi child na nel kate child more po child but pasang pok mang te patay ka no tongoyi and so what time more nang kalangan ban rajiti e bangat kisang en sarawi e bangat kisang child ay relakan mi sapaler ngen sarawi so pan ko sang rail po ngen sarawi ino kauno ino giti mes chbang kat kisang ngen sarawi so aramasaman me ipsapal ngen saraw katungat katlole ansama antichrist bang porta ngen saraw me mi lole o gan sawasa gi makarata patagan ipsapal patagan kolula waliaka nan buiket sa kairagala crusade limau crusade so ko me bulabulkan we are kalek saraw action koaros agay rel testimony kat katete duana rel memor gidib oni tuan rail lukelong Jesus Christ na rail nor kaun rail da o wakilakan memia muri sepatangi kamor okay so mi ko saya wasa for the sake of life man kom kat pombe ye yang ya bon life with gone kanana crusade na nam wasan campaign crusade with a child taking campaign chairman ususang na novice kan a campaign in loki yamoman komuyo ngoy ban kono batatam nor potlong nan wing coat okay potlong nan wing coat chakaker potlong met
and so me chapot long met chan ke kopor me chaban mela chaban kosan man wing court physically chaban kilang chaban udial doing Jesus I know gidinan so ne sak payon okay ka de young ke trial menan chom pasadirin and chom pasadirin para abong ate ralakan no yo ko no para no pensambawachi makarata campaign what inenen kosampal campaign what inenen komyongoy chip sabal cha konongongi okay mat just ngongi chaban mangi ne just kap kapayata ko prangkot nenen karwaru yuanane kitimala chail moyong chail ka me solanger chail ka me asa me koko puye wiyawi solam bang wesiksang antichrist bang porta abang koloke aramas Jesus masani me wana pale nai so great tribulation wana pale nai so sotra ka pal pon sampah barak yang an so what kitcha sai kyang kilang kitala mama oh this is hell on earth apa cycle and so me ko do matawa sola kalangan nen kot solar ngen sarawi pon sampawat seneng sarapan milale cha ime ngen sarau kachlale ap ngen sarau mi pun sambawat pokjan lukurla atiata peotra sutrakak ansawat makak ansawo anson an tebel koloke aramas poranga kolula usobelang gotor soimi ko saya aban shift pan wiyawi lang antichrist pan porta we kan me minimin bana aman re rail me pan to a Kamanala peace treaty, number one, men Israel or Arabic nations, and some aban Muan Patangi, Babol, Eupana, Malay, and some Araban, there is peace, all of a sudden change. Abam Wokitaku Kiokopam, Mararo Carwaro, Ariaramaso. No meban water piso iman antichrist okay sa mapang portao aban kiawak aramaspan puro tapan resulta yang rapture ara miwi selier me tuecha no muen corona okay ismo yata corona iraelaka one world government retes yamo manaral pang control sampah. So a success for government yang agmomotso yang agbuin gan okay mesoto kogon wasa mau ne palingan ridingong aramas renale vaccine renale toko vaccine op toko patlona balora naramas o kawela DNA takot DNA kapagapgan court email kapagata email atay DNA ka imarapana sagi atay koinok atay linta okay ariyan so me unio patlongi kawela atay DNA armas koros me ale toko resolar mini unsakin kapagabagunsak magotu ya yang aramas okay resongo to mo puede kiaray pang porta o control sampah and so me Celebration last week ago, ngoyo ela changa yewe nantago to kwasakis roye de yesam government take over nambombe wet. Chunda dongan uye de dog uye de wasao miskubi jota. Sendata yoma. Wekir ranchi go sa kanyang kola momoitmo. Ranet ko goy klang a woklar. Tama ba niya wasa? Oh, manakap mana oh wasan sampai. Kich ko do kichu ya kapakap ki. Okay, kitrail yang aja wiwia megot mentai sasa. Puegi kitrail di dong, temina na trail dodok, a trail lapalapakan sampai resojo wat puksarawi, resojo we kemerapangapangala a trail way, kitrail way cikap yang lokolongki, sampai bang mumo. Andame Tribulation ko no patan nanto en sombe dame sombe ki. And so me antichrist pang porta.
Abang bangok non-government. Makarata como yo ngoy sutra partisan government. Okay, government mabang kola pan coming in the United Nations, UN. Israel antichrist. Israel antichrist pantatongi. Okay? Imagaritan sa corona. Korusya kan memimi pan UN Israel itingong tonaral way. Raniang aletoko. Percent loud in Bombay. 3% loud in Bombay. Yang ale. Sangat jala palapakan me makan. Yatuwa me wiyonon nan wala pe. Aray bigola tok pokita. Mia chay consciousness. Mia chay marain. Chay ka kasawi dama karata sumawa. Apol pano popular or manipulative. Manipulative to what a witting or pity. Mimilale. Kamangkang ito rice talk. Kemenang ke kas power dog history kami rong. Cai bang kilang ngen NPT wasa kejaka kon memia morsuat lale. Cukup saya mau morsuat tu kota sam Bombay. Morsuat kota sam nan one world government. Arab songan exercise ren wekan mereka kaunda. Okay? Ada songoi ko soi bueki iasa ikakon me kecail ko kolam ma one world government pantatongki government pantatongki sampai kan ren champa sampun sambawat o marki aramas ni ba o ni tama. Okay, and so go to moni ban frozen. Chasular pantatong moni, chapantatong chip, ni pertrail ka, ni tomotrail ka. Kapang godonan airport kan, totonan mainland, mia screen, makapang goja kiwi mangoman, nan screen o ata clear. Okay, resetting up. Kapang goja kiwi masaman nan screen o computer o scan kamawar. Asong trail ka mesutramen kila masa trail ka tepo trail ka ni mesino. Ansa what chawi ensenki. Ansa man antichrist portao sutren senong. Sutren senay. Okay? Magtrasutrapan kila pa traka puen chip. Tomo traka puen chip Elon Musk imewuya kikilong chip na nanarmas maliel. Iwuya ka campaign in money yamu manampa millionaire la. Kapan invest 1,000 barrels apar ko doke millionaire. It's through money aramas pan lodi through money o computer. Okay, sambawat soja tudueta aramas o iralakam control government iralakam lalakong. Okay, lalakong ang buhay pwede sa sakot. Lalakong ang buhay pwede kilikilanti ang ato aral pay. So ito lamun coach. So ilalakong ang buhay yan mo. Pwede aral pon sa kauno. Tama rehan kiyo Satan. Rehan ki money, rehan ki power. Satan ban Israel when against God. Karita ito al como yung ngayon norla bono sa ki kauno ato nor. Wamaso Israel kame Satan ban tatongi ban wuting ay kitati. Okay? Kitay wuting diar nan mo corona wa kasaleta me Bombay jojo ban wuting di. Porque já mga indadra ale. Já dadra mga ale pichigan me godo. Okay? Me makan yang dok. Join sarawigan bil dokala mau po kapanggolan lang. Mau pakanggolan lang, wewe ke mewiniyo patlong o kawelam DNA mekauno kapagataw. Lel sinserikan, kaskulong rail renadap renale megot meresasa. Tuwa jam maskun, kau kawait maskun. Jam maskun, ansa macam bon sosok chay maskun. Chay ban sotokon wasani palingan. Chay ban song go with joy wo kang away song chorus the page of Satan. Okay, and Satan asin wuting iti wasa jaban go with kang seli. Jaban mela,
Jabana le kadeik. Just cuman rapag god. Just cuman rapag marain mesang god. Pugitana sa lepewi, kitana sa apali, bena chay more, or more na chay panene. Okay? So you make us go say, yeah, kahapa loud go the broad child. Wana loud, makomi so long kambang ngongi. Ngongi, kainenela more. Ngongi, patabataki yang metrikan. Patabataki yang metrikan. Okay, ban wrong, okay, so, udana ban wiyawi. Yay kabagap makak wrong, chorus and wrong. Pain Jesus kalap warning aramas. Mias salong ren wrong. Tame masani nan mayet nan diwet magitama morlale. Pugichabang ko sa yay mo sampah, kitaka sa ya antichrist, chaka sa ya rapture, trinaramas salong banong. Trinaramas kap chakayong ale yang talk silly a morte kainenela. Abun momotso, peperin nan momotso imetur, pues Satan maugomo. Kitan we a kapakapanta kupranggot. Once I'm checking eupana, a kanokan kapai gitalta. And some mcchai so long an eupana, a Wayne Satan. Mia Wayne Satan, ningen. Okay, spirit realm. For masataka so trokilang. Wayne Satan, we a kakaun, we a didang, we a kapung, we a kolokoloke gital Nepal war. Are answer me so long so dray upana. Wayne Satan ke lail bom be wet. Okay, ke lail ki mokadim biti duasa. Paramasin song kap chakai draw your word Jesus Christ porta. Tagot kap chakai draw ye san sarawi, draw ye kakaona tamor, draw ye rong masan and god, kitrasutra mongolula. Aye karabawo, kaunaba muitong. An antichrist and so makabalupan loud la. Okay, pan chamanda. Tamak checking gososaya. Rabang wur young goat. Kaunabang gorongi red. Abrabang kamala. Igaraban so long. Some began aban pakatar. Some began pan pakatarin. Kapayata. An antichrist abongok. Ya bongokan. Korusia me bansutra sugala. Jesus Christ. Rabang kamala. Okay, Mikos Gosaya me samba sotra tu duetra, and son kaunapata child mormet, and son tongo kaunomet. Garata. God is good. In Jesus masani indayong kumail. Kenan maturi sa tayo. Indayong kumail moka mona pan wiyawi. Indayong kumail song ka mona pan wiyawi. Cheshabang puriyamay. Aramas mesuto watak na puksaro yung mabang puriyamay. So long, kitay lip sa pal, chay buwangin sarawi, kitay watak masa ng god, chay shabang puriyamay. Chay ba nasa, tama wiyawi. Okay? Hallelujah. So, ibang golang ay watakong kitay lirokan, me, watak na may sangat, makasukusoya, Manaman, and Mwaren kauno. A child go to McChelwi papa, a Manaman, a Sarawi, Puxaroka tete, Dueni, or Makcha. Claim Magatawas a court or support Watki, Mamorki, Kupura, Mamorki, Sabal Mamasan, a support Watki, we a lick, Boni si. Okay, so Makchasto, we waki, Puxarawi, that Madame Masana Pitki, a traport, Tabanosa, traport. Period. So to know was a wakam the easy the yamomate tame ai sangre a rico sambalan challenge payaw san and masan and goat kawit kin kital kauno kayo ni rami men watak melkaka silisak walu rachit kriyaw emasani igin so bay lang chambas John Pasamui, Sarawiyo. Berti o kapanga maromai. Pueki sabul mamu limpak patapat o lalapat. Pueki yom katin kasaletar
tuan maromui o sabol mamu ko sonatakan ar la palabia. Okay, yo ko ya Mwaren kauno melel Jesus Christ. Okay, Mwaren Jesus Christ you me quote. Okay, mareo a la palabia sabol mo ko sondi kan me leila ko sondi te ko sonnet ye masanen god e leila e sarawi e la palabia na sabol mo ka bug makareta ke child ka bug god koaros makata wawngi masanen god pan stand la palabin masanen god bang ko sinen o bang poita na child mo. Okay, Labin batak isak walu isak. Labin batak isak walu isak abil ko saya kauno rasang wasan toluk ileilayo wasame aramas pungkan kak patolaya uruklaya toluk karakar don't pay. And so it's clock the up. I'm sweating. Hallelujah. Praise God. Don't look to it. He's my strong tower. Wasamika roklaya. Ime wasaka saya. Okay. Niya chaba saya wasan dolu wasan jangan lau rokla. Ekak mimini strong to it, okay, safe o ileila ileila ta sansong kan mepan mangain ko ton kawai ke chaila ba strong kelain kak parai ke chail we are child means lasit imo mana takotma okay makarita mai kosoya yang ke chail antichrist ko to ego don kawela aramas koaros Mesutra tongo court, amaktra watakata God is our strong tower. We shall run to him. Chalanana tonga. Tonga tang marara. Tonga met. And we are to wasan rock. But without God, just chukakong palia bangoto. Okay? Labin batag isak walu isak. Kauno rasong wasan toluk ileila wasame aramas pungkan kak patolaya uruklaya. Ako saya ramas pungkan isa ramas pung kamu yung ngoy magkachayip sabal kita pungulamon Jesus Christ sudra ramas amampung. Okay, kita koros budi kitip kita choror sanggot apan so magkachapak mang kita patrakan kita ale makapan kita patrakan ren count Jesus Chapak mang kita patrakan o jalukeyang and katlong o counta tamor atamong and so me katlong o yi counta kita wiyala aramas pung mongkot rime wasako saya wasako saya me kauno rasong wanai leila kelail safety tangaya kumaila ramas pungkan tangaya we bamparasang kumai kapal megogodo kapal and antichrist megogodo governmentin sampah o aramasakan koaros mesotra pung mongkot Satan we totongan rail poren uang kot okay imakarata kecabana soyer ya ramas pungan aramasaman metonga ke kota nor e pungla sang ni totokan Jesus Christ pun lupo kamakaleta ramasaman metonga okay kamakaleta mongkot karata kita save ma antichrist agodo kami kita lap count Jesus pahn and rapture kita go through great tribulation time mela kita still save okay porque kita tongoyer kauno kita wialara ramas pung palora taka mela ngana taka kokolare ama kita uya pebonsa sa kauno and so what antichrist porta kami kita la kita ban mela obilbileo mela ap mela kita ban mela palora taka chakamala palingana taka logdok nan hel pebonsa sa god eso ban mela
Abtamin dagamela is separated from God. Eternity. A toror sang God o abambatabat. Abambatabat we war nan hell ni bongon and ran we war. Okay? Abang kon wasa a senses ko memorta. Senses to it a taste, smell, abang net hell pos wet. Okay? Taste to it a tamak taking song. A child senses a child kokon kapa mimitra. Tell we wrong. Okay? Tell we wrong, we lulul. Kang that child. We go son edimis to be yangolan hell. Up, you go so young koaros me points as a kaono. Come suchuka kosaya. Even little nanleng yap tiarada ebang bandala. Ata bilibilo bangapong gitala pon sampawat. May sutrapila that Jesus Christ is soja pahn susogumor sojuk. Banyang we were nanel, ngay we a tamaman, chaki yakan we a batabata, I can gang wrong. Okay? Imaban we are we. Soja lebilibil, magampungit is so sutrapungi. Acha being kawe we tamak chai bangu we lale as chuya tame what penatas we a toror sang tame melel me masan and got masani. Hallelujah. Sibang what the gonga child chamachaman maran kote lila sarau chaskonong a sort of chakonong pungula or chakonong rokular re rok re we mun gigi sutrapanto answer word. O answer go dogan episoseo. Episoseo is a qualu del resaxilu. Episoseo is a qualu del resaxilu. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Almighty God. I bless your holy name. Emasani ibaki Puen cutting Camariniala Nan cabedo mile can Pocumaile na sola coporoporki Me cutting Nuknukidong kumail O Pocumail and Bill Bomata one lingan lapalap and so Me cutting no kiyang sapulmakan. O one roson, me a chinta donkey young child can, megan boson. Okay, lingan lapalap, a cotton golong, sapolemakan, roson, a gungatin with the donkey young realm of boson. Carada Soteo song more pen some bowet, Kitagak anane the tongo, licking kauno. Okay, and so bango go to me koaros. Magatakan kotokoto kita punpuno kita litui pun sampawat pan sorala. Tama ban luo masanang kot me ban kamorala iraila kan me poson. Susuja katrabang yo way wrong ki me kan me bit sampawat. Ligina ta nana kainela tamoro pukata buk saraw yo kamelele o mamor sang lale. Wegi kelepta magolong chali no batapat. Kumail kakte teki. Roson what sang no rosono. Me katin tatong kiyang Christ. Niya katin kayasata sang ren me melarakan. O kat kitiyang ni palemaun nanleng. Christ katin kakaun sang nanleng. O kat pohnangin kaunakan, o me lapalapakan, o me manamanakan, o somas and nanleng koaros, sabulima lang loud, sabulima lang, loud sang lang koaros nin sambawat, o bilnan mwe me pahn kodo, kot kat kiyang, Ban aliyalwan Christ me koaros o katin kasabulta en wiyala kaunen me koaros o tapun momotso me ye palwara o kaunsak pan mekin kaunsakela me koaros wasakoros
Okay, because ya count second more go sang rain Jesus Christ. I geleb taban eternal o patapat. And me koros be me ba. Me koros ban loose. Me koros me forming together against God and His will, His ways. Reban loose. Okay, relucer. Relucer sang Jesus Christ. Abola bon lobo. The way to talk in a muntiti. Magarata. May ban yak. May gisingai. Imi ban bilata. Sugala Jesus. Wanan he makidom nor. Wanan he makidom mak. Wanan he me more correspondence sa klaya o kadek o separated. Okay? Wanan he me lelo sang me koros me kasampaligi. Teka chapan kinan nor. Chaban ya, chaban momom pui magchaw sawyer, ya magkaiden mamalo kasampal o me melelo me patabat. Akita punso sokia ta nor, punso sokia ta kairoir, ta plan kan. Aban wise aban marain, abuya maraineo, ren komuyo ngoy magchapona sa kauno answer word. Okay? Pona sokia ta nor, pona sokia ta koporopor, pona sokia ta trongo, pona sokia ni ta monia ta baikan, pona sokia silia ta panay, pona sa kauno answer word. Wanan more o sang re o more pan prala re. Okay. Next one, Bilibay Riau tuau is a keo. Kasaya puegi karaba wet coat cotton. Kasapulata karaba da karaba wet puegi Christ Jesus apola. Okay, apoki la tipanarmas chorus. Ime wasakas kasaya puegi karaba wet. Coach cotton kasapula tang nan wasa mekayu lela. O katkiyang mareo melingaling sang marakan koros. O me koros me mamor nanleng o nin sampah o pahn sampah en kelipugidi poren wawniki Mwaren Sises. O koros en sakarkita nin sansal me Jesus Christ me kaun ong ni kalingan pan coach sam. Okay, so you make us say ma puk sarawi kadede yang kita me Jesus Christ lapalap nanleng samba o pahn samba mareo mo kayo lapalap. And so what puegi ata memorna ninsene na ramas insenom insene ngoy me kaun just chono klang lapalapen mareo ap anso gogodo. And so go to more China. And so go to China. Magchaiban mela, chai we look nan hell, chaiban we give me oh Jesus kelep kak savior sang Satan. Apo pandala. Jaw you word, gitaw ye barbarti sang apo pandala. You we na masani nanleng, samba o pahn samba. Pahn samba was ya hell. Ramas pamparti sang god we word silly. Rabana sabdar may muntiti ako kolokeya tame ya nane sawasan como me lapalap sang Satan apo pandala. Okay? Magaradan so just to know kilang. Manaman and Mwaren count Jesus. Pugchagam yumor nanutuk. Apo anso go do chabangilang. Magchayang menanlang chabanasa. Mekorusia nanlang kempertisang. Opongi. So chaban katete, just a jojo what you want the pit sauce of chachukun watak. Ab chaban katete. Okay? Ramasaman mesasana puksaraw sa chaban yang kola nanlang. Puksaraw ko dong kamaur gitayla. Magarade benda. Ayasakot. Kalama ko kalabasakot iyasakot. Kom soto watak puksaraw yo. Kaite wata makasambal. Ap mauro bang wukila. Mauro bang watakatar puksaraw yo au da bang puksaraw yo apang wukila. Ebang pagmang de baga na bang kam melele song koros ng puksaraw masan yo apang bebaykyang. Ijakara ba wo magtakakyang ki kolanan lang. Ansa me chabang kolanan lang chamban utiyal ki koron masachaka silang chaka. Tama masano masani
me count Jesus lakalap nanleng. Koaros ya bampertisang, koaros ya bampertisang. Pongi. Okay? So ang so bukat chay mentago chay sukon was a chay what the way chay chunok. Kamelele tek chay singamelele. Up answer wo. Magchamimenan hell. Japan irong tolul. Me lapalabasan chepel magolkologaya apo pandalar. It's too late. And so on kolula kan and so mau kan. Magitel we are wrong. Chairman Kamongorur, Chairman more long. And so my master and goat can couple with Akom Sotra activity lao sapang, Akom yap mall dao baby net o kai ten mamal. We go in some bowet and south a bit coming. Pokoming Kailongi, Patak and Jesus Christ. Was Satan, Kailongi, Patak and Jesus Christ. Makaradara masaman kan bilatay tawin Jesus again lelon lokolok pen sambawat. Okay? Pueki Satan kailongki patagan Jesus Christ. Patagan Jesus Christ pon lobo imakan kamora laramas. Dombe momocho kanam dombe wiya pitipitang rongamao. Kapel ki dombe rongamao kola rongamao. I'm just wondering. Rongamawan da history, tanana rongamawan lobo, niya taban rongamawan lobo, taban sapangi atamor, taban golula, taban konda magkita tiban, just chuka purukila rin kao na magkita borsa fin sarawi, magkita uyamao, magkita mayroong loud, magkita kon, magkita serumao, just chuka purukila rin kao no. So telipiliyawan atamao. Buksaraw Korea atamau kan, Ogosoya atamau kan rasan ligaurin mo silangan kot. Kaun Jesus keleb mebangkamawi gitala. Kaun Jesus keleb atalukuriang emakong tibatakan o midang ang kaunda atamnaur ikeleb ta soteliki. Mebangkamawi gitala, mebangkamakali gitalta mon kot. Yap kilang sili chunto to mo soka ibagirela marawiwi history o rongma ko sa wai ko to pombe na menia par kataman o kamatip pa wiwi agtrawasa magche matatranjung dinapokong kamor kitrawasa manichar masakaban mele rai bang patona wing court. Yes, I'm going to visit Katabanki at Taikotaman. Tamia Katabanki, that's how we are young in Jesus Christ. Makitabi Katataman ran me loop, wallow, a back taps to trip sabal, a loop wallow, so to be a young child may got. Okay, so tell a nana corn wasa, we someone likampuka. Mangan South Mental come melele. So you mimi Bombay, or you go soya. Iko soya tame melel. Pangpangan kinan ngana child ka. Childem pirta. God pasang konwasa. Antichrist ko kodo. Tirin member beso to ready. Mak child ready. Chay bangkilang revival of God. Chay bangkilang aramas babot nipong nunran. Rongamawan more so to kuyawi. Signs of wonders. Miracle wiyawi. Ap kay te kana ba wiya ba history o story. Kay ten kamakamatip ke rongamao. Chamorla na rongamao. Chamorla tek chawi wiya tiak. Tiak na ramas. Ana ba wiya ba. Mela laktaklanan hel. Aramasakan magchapat batakong. Tsaka maurela deso. Chay di tiak din ang buksarawi. Chay bakmang kitibatakan, muidon Jesus Christ, katlong lale, kidong en sarawi, puyang kakoso. Tama aramas, o tama sangrayamay. Hallelujah. Praise God. Kau diali sak tuwa way sak wano las na ramimen, watak, mebit. Atayil ko ta, manaman na atayil ko, isi.
Kodial, Isak Duo, Isak Wano, Bona Lukokan, also Jesus Christ, Bona Lukokan, Obil Bontanga, Injungwat Sansal, Nanmarki and Nanmarkikan, O Kaunan Kaunakan. Nanmarki and Nanmarkikan, O Kaunan Kaunakan. Imakareda, Eng Telwon get and Nanmarkikan, Abwen Jungen and Masan and God, Count Jesus and Nanmarki and Nanmarki. Eng Telwon get a Kaunan and government, Jesus Christ, Kaunan Kaunakan. Eng Telwon get Kaunan and Japanekan, Jesus Christ, Kaunan and Japanekan. Okay? Amasani nanmarki and nanmarki kan. Mamia song nanmarki koi. Jesus Christ nanmarki and nanmarki koaros. Mamia song kaun koi. Nampanene nanchiyak na momocho and government. Jesus Christ kaun akan. Okay? Ay makambago ko sambal. Chayagam bangala Jesus Christ. Ak chayagam bukata atay nanmarki kan. Chayagam bukata atay kaun akan. Chela nane lamugu court. Chela nane lamugu court. Agatunga pagata lango sampah ta poko Rusia. Puksaraw ka dede yang chela me koaros ban perdisang. Makai de kan sawot ansawo. A koaros ban osa. Me lapalap nanleng sampah open sampah. Wasabas ko soya nanmarki. What ki atrakan is a nok na marke punan Jesus Christ nanmarki yo makang party sang kang bonasa. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Almighty God. I bless your holy name, King of glory. I lift your name on high. Exalt you, decree and declare kupromuke lep. Pampoy poita, pon sampawat tuanaw yu yawin nanlang. Sa padala ramaskan korusya mga South kamaskunikin ral dame so melel likam kan koros mero embrace magambongi magamparti sanga uyaban na ramaskan korusya kasorewe ni Mwaren County Jesus kapagap kemarmas pantu banggang kami changoy kami sapang kami wa melelin kami yo and transform and bugitalam more o kaibui di kami nanat more pan sampawat kalangan kiyang kamu koros merong masanin kot o genak tikikila lale seban morla o kiat muidong kamu yan mamasan panpanaw kiyawagi mauro ka ye karabawo makamgat kiyang kingkit ngen sarawi at morangak fruitful bearing fruits that will last and kaskasaleta one ngen sarawi nanat more Limpak, love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kalangan kiyang kamuyupil one, roko daramas, toto, nasabal mongwe. Kalangan kiyang kamu crusade kan mauyawi, Bible study kan, O Lord. Kalangan kiyang kamu mumotso kan, ministry kan, O Lord. Leader and mumotso kan, O God. Mengongki, paigiyang kupramu, O Lord. Iyay kabagap kami yung atang kakela kay kit. Usendes ukau triang pangen kiat maurat penene tonat way tame melel mesoye memorlale sekabre yang komiat kabeng kasaba kalangan ng komakaun Jesus mawiyat kaun at songomor kokolata.